Mesela bu inşa, hadis bu inşa, yani dini fenler bu inşa, bu aşağı. Telefonlar adamın sündürüp bu yıllar para hasta bu sene bile telefonlar adamın. Atmalar da birbirine çıkartmalarından bile yapalım. Dini fenler bu inşa, magistratura bu aşağı. كانت دراستنا في بغداد دراسة العلماء المشايخ درسنا عندهم ومنحونا الإجازة من شيخنا متسلسلة عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Biz indi Bağdat'ta valimler okutarlar, hem bir reddeler idi. Anda bu inşa ileydi, şalvar bu inşa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e haddi. Şu zamandan beri indi ilim alıp birbirisinden tavşırıp giderler. Hem indi şu Bağdat'ta. Şunda yavaşta okullar var adı. Bizden kebekte riyamadan tugul bu inşa indi. Sıkıştı bu inşa. ولكن دخلنا الدراسة الحكومية مع هذا البكالوريوس الماجستير الدكتوراه كله دخلنا. Şu indi şeyhlerden oku bilen birge indi dünyavi bilerde de vuzlarda, institutlarda okuduk. مثلا أنا أخذت البكالوريوس من جامعة بغداد. Hazret indi Bağdat Üniversitesi'nde de okuyan. Yani şeyhlerden benim oğlum bilen birge indi Bağdat Üniversitesi'nde tamamlanan. تفضل. Ne dersi? Ders kaçırır mı? Sondan kırılır. فالبكالوريوس من جامعة بغداد والماجستير أخذته من الأزهر في مصر بالقاهرة. Magistratura'nı bitirgen bir Aslan Üniversitesi'nde Mısır'da magistratura. ثم غادرت مصر إلى مكة وأخذت منها الدكتوراه من جامعة القرى في مكة. Sonundan indi Mekke'ye varıp Mekke'nin üniversitesinde, Umurkura Üniversitesi'nde doktorluk disertasyasını yapılan doktor. وبعد الدكتوراه أخذت درجة بروفيسور. Doktorluktan sonra indi profesör derecesini aldı. وإن شاء الله هذه الأكاديمية التي ستقوم في بلغار إن شاء الله ستخرج لأبنائكم علماء من الجيل الأول إن شاء الله. Hem şu Bulgar Akademiyası'nda inşallah maksatlarının sizin üzerinizden bulunan valimlerinin, din valimlerinin hazırladığı. وحضرتك ممكن يسجل أسماء الخريجين بالبكالوريوس وتليفوناتهم حتى إذا فتح التسجيل نخبره يقدمون أوراقهم. Eğer tilevşiler olsaydı, kimlerden indi bir şey hazırlanı var, hem şunda bitirge yazılı kavlayında, Özlem Hazretleri yazılı bindi, sonundan indi dünya nazarat öyle kine şaşıp yazılı mı bir şeyleri vardı şu magistratura var. أنا يعني كنت مع أني أستاذ جامعي لكن كنت أخطب في بغداد في أكبر مساجدها وهو مسجد أبو حنيفة. Hazret indi Bağdat'ta üniversitede bizi okutan, hem şu vakitteydi Bağdat'ın ilk olan meşidi Abu Hanife meşidinde imam olup durgan. لأن أبا حنيفة مدفون هناك وبجانبه مسجد كبير قديم أكبر مساجد بغداد يسمى مسجد أو جامع أبي حنيفة النعمان. Çünkü Abu Hanife Bağdat'ta vefat olan, Bağdat'ta jirlenken hem şunun kabri yanındaydı. Ulu meşid, Abu Hanife ismindeki meşid var. Hem şu Bağdat'ın ilk ulu meşidi sanırım. ونحن في العراق عندنا مذهبان لأهل السنة والجماعة. أهل القرى شافعية وأهل المدن حنفية. Sünnilerden bizde iki mezhep tanılan, Irak'ta şehirlerde Hanefi mezhebi tanılan, Avul cihlerinde de Şafii mezhebi tanılan. ندرس المذهبين لأن الناس يحتاجون إلى المذهبين. Hemen de okutulan şu iki mezheplerdi. Hanefi mezhebi de, Şafii mezhebi de, çünkü iki mezhebi de لأن كما تعلمون الشافعي هو تلميذ الحنفية.
Bilgili olan şabitinde İmam Şafii Hanefilerin okuşusu olan. يعني هو درس عند محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة. Abu Hanife'nin okuşusu, vataklı okuşularından biri Muhammed. İmam Şafii şu Muhammed'den ders alan olan zamanındaydı. يعني الإمام الشافعي لم يرى أبا حنيفة لأنه أبو حنيفة توفي سنة 150 هجرية وفي نفس العام ولد الإمام الشافعي. İmam Şafii bitinde Abu Hanife'nin kullanan, Abu Hanife ulgen yılında İmam Şafii tuğamına. Yani bu ise Abu Hanife'nin okuşularından bölüm alan. لكن الإمام الشافعي ولد في غزة في فلسطين. İmam Şafii bitinde 100. yılda Hicri Günşat tuğan, Abu Hanife o yılını ulgen. İmam Şafii bize Gazza, Palestina'da Gazza var bitinde. Gazza şehrinde tuğan. أبو حنيفة ولد في العراق لكن في الكوفة لأن أبوه جاء من بلاد فارس وسكن في الكوفة وولد أبو حنيفة في الكوفة. İmam Abu Hanife bitinde Kufa şehrinde, Irak'ta Kufa şehrinde tuğan. Atası bitinde Farsça yerinden kuşup girgen. لكن في زمن الدولة العباسية جاء إلى الكوفة واستقر في بغداد أبو حنيفة. Ama Abbasiler halifelikке kilgeçinde halife Abbasiler'e kuşgeç, şundan sonra Abu Hanife Kufa şehrinden Bağdat şehrine kuşup girgen. الإمام الشافعي ولد وأبوه ميت غير موجود. İmam Şafii tuğandaydı, atası vefat tuğan, en iyisi de yani yetim tuğan İmam Şafii tuğan. وكما تعلمون الإمام الشافعي من قريش يعني أقاربه وقبيلته موجودة في مكة. Bilgeğiniz şerriğinde bu indi biz bilmegen şerriği. İmam Şafii'nin anası bildiğinde Kureyş'ten tuğan. فأمه يعني أخذته إلى مكة وبقي 15 سنة يتجول في القبائل العربية إلى أن أتقن اللغة العربية. İmam Şafii'nin inesi şu tuğandan sonra onu Mekke'ye alıp gitken hem 15 yaşına hatta İmam Şafii şu Mekke dilesindeki kabilelerde terbiyelenken hatta Arap dilinde Kureyşlerin yönetip bilgen şeyler yaptı. ثم من مكة جاء إلى بغداد وتعلم عند محمد الإمام محمد صاحب أبي حنيفة. 15 yaşında İmam Şafii'nin Bağdat'ta girgen hem Abu Hanife'nin okuşusu Muhammed'de ilim alan. وبقي في بغداد إلى سنة 2200 هجري يعني قبل أن يموت ب4 سنوات انتقل إلى القاهرة إلى مصر. 200. yıla hatta 50 yaşına hatta İmam Şafii'nin Bağdat'ta yaşayan sonra Mısır'a Kahire şehrine kuşup gitken. يعني لم يبقى كثير في القاهرة 4 سنوات وتوفي. 4 yıl yaşayan indi. Tam şundan 54 yaşında İmam Şafii ulgen Mısır'da yigildi. والآن هو مدفون في القاهرة وقبره يزار. İmam Şafii'nin haberi şu Kahire'de şunda cilengen hem ziyaret bilgilerini haberi bilgilerini. فالمهم أنه الإمام والخطيب هو مثل الطبيب لكن الطبيب يداوي الأجسام والإمام والخطيب يداوي القلوب. İmam Hatip kişi induldi, tabip kibikti. Tabip inde kişinin tenini devalasa, siz inde İmam Hatipler kişinin yüreğin, kumulun devalası. كما أن الجسم يصاب بالمرض كذلك القلب يصاب بالمرض. Kişinin teni eşirlegen gibi kişinin kumulu yüreği de eşirliydi. فمثلا الكفر هو مرض في القلب. Küfürlük mesela o yürek şiridi. يقابله الإيمان هذا صحة في القلب. Hem onun katına karşısı iman, hem şuşu iman kişinin yüreğin kumulun devalı tiriltedi. مثلا كراهية الناس يكره الناس هذا مرض قلبي. Mesela kişilerge nefretleri o yürek şiridi, kumul şiridi. لكن لما يحب الناس هذا صحة للقلب.
kişilerini suyu hem yaratu kilisince kumulne yürekli terinde selametlendiren. لما ينوي أن يفعل السوء مع الآخرين هذا مرض في القلب. Kişilerge maşallah işlerge tilav o yürek şeridi, kumul şeridi. لكن لما ينوي في قلبه فعل الخير ويقدم الخدمات للناس هذا صحة القلب. Kişilerge izgelip tilav, izgelip işlav o kilisin şeyinde yürekten kumulun selametliğin kursatabilir dedi. فهنا يأتي عمل الإمام الخطيب يفتش وهو في حيه ما هو المرض القلبي الذي يدور في الناس ويعالج ذلك. İmam Hatip'in işi bitinde şu mahallelerdeki kişilerinin kumulların, yüreklerin hem şiirini davu hem şu yürek kumul kişilerin devalav üstünde işlevdir imamın vazifesi. ربما الناس يذهبون إلى الطبيب إذا آلمهم شيء في الجسم لكن في مرض القلب لا يأتون إلى الإمام الخطيب إذن أنت تبادر إليه. Kişi tençiri bulganda değil, birer ağırtığını yılsa, üzü tabip kalara değil. Lakin kişinin yüreği kumulu şirli olsa, o İmam Hatip takilmidir. Şuna süresiz, üzülüz baralar değil, bağlarını devalar için, üzülüz yürürler değil. فإذا رأيت مثلا الشباب في الحي الذي تسكن فيه ينحرفون يعني لا يصلون يؤذون الناس في الطريق ربما يعني يتحرشون بالنساء وهذا لابد أن تعالجه من خلال الموعظة والخطبة ممكن الاتصال المباشر بالعوائل. Mesela eğer kursağızlı yaşlarının indi bozukluq qılğanın, namaz okunanların mesela kadın kızlar bilen indi yürüyenlerin siz indi de citkirge tiyişdi, vaazlar bilen, nasihatler bilen, yaki şu kişilerin üzerine oldu, hutbe vaktinde yaki üzerine oldu, şu eğrilerini düzeldi, üstünde işlerge tiyişdi, citkirge tiyişdi. يعني لو رأيت مثلا في السوق ظاهرة غلاء الأسعار أو الغش في البضاعة كغش لابد أن تعالج ذلك ببيان حرمة الغش ولا يجوز رفع الأسعار وإيذاء الناس. Eğer mesela kursağızlı bazarda indi satıda aldağanların, yaki indi değerlerini artıq duyğanların, siz indi bunu düzeltirge tiyiş, anlatırge tiyiş, sülerge tiyiş, mesela aldağının indi yaramağanlığın, karam ikenliğin hem şuşun rövüşte indi. ممكن ترى أن الخيانة موجودة عند الناس لا يحفظون الأمانة ومنها ممكن المرأة تخون زوجها أو الزوج يخون زوجته لابد أن تعالج هذا. Mesela indi hıyanet kursağızlı kişiler emanet durulmasa, sözlerinde durmasalar, yaki indi kadın, yaki yer üzerinin indi İptaşına hıyanet iken kursağız, bunu bir düzeltip deyirse, yani şuşa bulgan problem olanı siz indi düzeltirge tırşırga, nasihat kılırga, varay kişilerge hem tırşırga deyirse. فعمل الإمام والخطيب عمل كبير وليس سهل. İmamın vazifası, İmam Hatip'in işi oldu, belki iş kıbıldı, o büyük olur, hem ağır iş değil. فإن أخلص فيه فيكون أجره عظيم. Hem o şu imamlık vazifasında işinde ihlas olsa, işin kumuldan işlese, onun büyük olur, büyük değil, ecir soruklar olacak. وإذا تهاون ولا يلقي بالا وليس له يعني اتصال ولا نصيحة طبعا عليه إثم أنه يتحمل المسؤولية. Eğer bu ihtibarsız olsa, şu şimdi eğerlerge ihtibar etmese, kişilerini vaazlanmasa, indemese, nasihat kılmasa, bu indi vazifasını ödeme oldular, hem indi ona kesinlikle kılmaktılar. بعدين لا يجوز الإمام الخطيب أن يجامل يعني في قضايا الحق ممكن يجامل اجتماعيا لكن في قضايا الحق لا يجامل يبين الحق. İmam Hatip'in vazifası değil. O kişilerge yararlar tırşırga tiyiştüğül değil. Din işlerinde. Din işleri bulmagan emirlerde indi yumşaltırga, yararga tırşı, maturlav tiyişti. Ama din işlerinde o hakkını
طورة برسي بيترجع يعني مثلا رأيت امرأة مسلمة من بيت مسلم ولكن هي خليعة، يعني لا تتحجب، لابد أن تنصح بس بالحكمة والموعظة الحسنة وليس بالإكراه وليس بالغضب. مثلا عند يوروب بيلامي ريترا مسلمان قاتم خزانة عند مثلا يوروب بيلامي دي شنطة نقول سردي البتة أنا نصيحات قلوا وغزلوا أي كتير، لكن عند مجبور إلى قاتل بلان تقول حكمت بلان هم يعشر غاز بلان يعشر بلان عمره تيش كتير. ولا يجوز للإمام والخطيب أن يقول أنا هذا لا يهمني وليس من عملي ويترك النصيحة. أمين الإمام إترجع تيشتغل بومي مع قلبي بومي مع كراكتغل بومي من شبتغل اللي إترجع تيشتغل بلكن نصيحتنا وغزنا قدر نصيحة تيشتغل. لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع، يعني يرعى كما يرعى المواشي والغنم، وكلكم مسؤول عن رعيته. أين مسؤول؟ يوم القيامة يكون مسؤول. شكرا لله صلى الله عليه وسلم. كان بالأساس إنجاز من هذا الأسلوب الشيء هم شو كتوجز إيش جواب بالأساس يعني قيامات من ذلك. فنحن بحاجة إلى أن ننشر الفضيلة والعمل الصالح في المجتمع. بس تيجي كتير وراسنا ترى شمرية ترى يعشلقنا إذا عملنا ترى إلى تجات يشوف ونظهر أخلاق الإسلام الكريمة أمام غير المسلمين حتى يعلموا أن الإسلام هو صاحب الخلق. هم كشلر وراسنا حتى مسلمان طول قالوا وراسنا الإسلام ديننا أخلاقه يعشر أخلاقه بساتجات يشلز. يعني الآن ظهرت فرق في الساحة الإسلامية كلها تقتل وتخطف وتفجر وتذبح وشوهوا سمعة الإسلام. هذا هو أقطع مثلا مسلمان وراسنا شو بتقول في القرآن تقول القرآن مشاطر عن برسم ودرات عن تغش ودرش برات عن شو سبب ليك شلال إن الإسلام دينه تقول شو غير دين كلي باشدار. وأصبحت وسائل الإعلام والفضائيات تقول هذا هو الإسلام، ذبح وقتل وسرقة واغتصاب النساء، هذا ليس دين، لا نريد. هم شو سبب لك معلومات شرعية لك فرطار هم إسلام دين من عشرين درش طلاش كشلو هم شلال إذا شنو خرجي إيتلا بمنطقة بزاكيرتول منطقة إسلام بزاكيرتول بيتلا. بينما الإسلام هو سلام ورحمة. لكن بالإسلام دينه خلقته إن إيمانك بجاسوس إيمانك هم رحم شفاعتك يعني إحنا في كل تحركات المسلم يدخل المسجد يأكل يشرب ينام يقرأ كله يقول بسم الله الرحمن الرحيم. Çünkü biz metinde her bir işimizde Müslüman her bir işin ilkten turundan başlayınca meclise kırıp olsun, aşağı olsun bütün işlerimizde Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyoruz. Yani Rahimli, şefkatli Allah Teala isimdir. والمسلم تحيته حين يحيي الناس لا يقول له صباح الخير ولا مساء الخير ولا هواليو ولا يقول السلام عليكم يعني لك الأمان والمحبة مني. Hem bitinde Müslümanlar in birinci sıraşlarında da onların birbirine sözü bitinde İslam'ı beytutuğul yakinde hayırlı irtali beytutuğul Esselamu Aleyküm deyip yani iminlik olsun sizge deyip birinci sözün başlığı bitinde iminlik dilek iminlik taraf. بعدين الإسلام يتميز أنه يجب أن يؤمن بكل الرسالات السماوية السابقة والكتب السابقة. Hem İslam dini buyurar bitinde bizge iman kitiru bütün kitaplara da hem bütün peygamberlerge de. لكن بالعمل لا يعمل إلا بالقرآن والسنة النبوية. لماذا؟ لأن القرآن جمع كل ما في الكتب السماوية وزاد عليها.
Lakin amel kılganda bitinde biz bütün kitaplarında tanısak da Kur'an boyunca amel kılga deyiş. Ne için? Çünkü Kur'an'da bütün ameller bulan kitaplardaki hükümler jiyilgan hem artık bilen. فمثلا التوراة الإنجيل الزبور نؤمن بها لكن لا نعمل بها لأن عندنا القرآن زاد عليها. Mesela biz ışanarız indi Tevrat, Tora bitinde İncil, İvankeliye, mesela Zabur bitinde Allah'a ışanarız, iman getireriz Allah Teala'nın kitapları deyip. Lakin amel kılarız Kur'an bilen çünkü onda bütünüsü de var hem artığı bilen kitaplara falan. لذلك دين الإسلام لا يوجد دين بعده إلى أن تقوم الساعة. Şu sebeple bitinde İslam dininden sonra biten başka din bulmayacak. لأنه عالج جميع ما يحتاجه الناس إلى أن تقوم الساعة. Çünkü İslam dininde kıyamete kadar kişiler muhtaç olan bütün hükümler de bütün emirler de var. فلا بد أن نظهر رحمة الإسلام وفضائل الإسلام أمام الطوائف الأخرى نصراني يهودي حتى يعرف ما هو الإسلام. Hem de bizim vazife Müslüman kuvvetler aldığında Müslüman kuvvetlerge onları gösterdiği İslam dininin faziletinin üstünlüğün yaşadığını gösterdiğidir. يعني أنا أراقب هنا عندكم جيد يعني في روسيا تتعايشون يعني في البلد الواحد تجد مثل طائفة يهودية طائفة مسيحية تجد أهل السنة تتعايشون وكل من له دينه وعمله. Bir kulağın dediği önemli mesela bizde türlü dinler var hem birge yaşıyorlar yani soğuşa bitirdiği hem Yahudiler var mesela Nasaralar, Hristiyanlar var, Müslümanlar hem onlar birge yaşıyorlar yani. ولذلك لا يوجد إكراه في الدين. Şu sebeple bütün dinler bulu birge yaşıyor arkasında mecburiler yok dinde. يعني مثلا الله تعالى أباح الزواج من المرأة الكتابية يعني إما مسيحية إما يهودية. Mesela bizde şeriat tarafından ruhsat edilgen Kur'an'da Hristiyan ya ki Yahudi dininde olan kadın kızla nikahlaşu. طبعا بشرط أنها تؤمن بأن الله واحد يعني لا تقول الله ثلاثة الآب والابن وكذا لا تؤمن بأن الله واحد لكن هي مسيحية. Lakin şart bilen elbette Allah Teala iştiği etseydi bu vakitte andı yaramı. Lakin Allah Teala belgine deyip tanıgan bulsa Hristiyan ya ki Yahudi dininde olan kadın kızla nikahlanı yarıyor. فيجوز الزواج منها بعد أن تصبح زوجة. هل تجبرها على أن تكون مسلمة؟ لا يجوز. Eğer mesela şunday kadınla nikahlansa sonundan anı nikahlangandan sonra kadınla eğlengeç bana İslam dinine kırdı tiyiş mi mecburi mi yok mecburi yaramı. إلا هي إذا أسلمت بقناعة منها ورغبة. Eğer uzi ihtiyar eden İslam dinine kırsa bu elbette rüsvet ولا تؤذيها إذا أدت طقوس عبادتها لأن هذا دينها. Şulay öğrendi mesela kadını Hristiyan dinin tutsaydı ona indi mecburiler ya ki zulüm kılır onun için yaramıydı. Çünkü bu onun dini hem üzerinin dini tutarlar. لكن إذا أنجبت أنثى أو ذكر فهذا الإنجاب يكون تابعا لأبيه المسلم. Lakin indi bala tapsa şu Hristiyan kadını ya ki Yahudi kadını onun balası bitirdi İslam dininde hem Müslüman sonra vatası bu şeyler. والكتابية إذا أتتنا مع زوجها المسلم لعمل عقد النكاح نفعله كما نفعل للمسلمين قبول وإيجاب ومهر وولي وشهود. Hem indi eğer Hristiyan kadını bilseydi yani Müslüman iradıyla Hristiyan kadının olan bir bilse biz indi nikah hukukuyuzdu bütün şartları bilen, şahitler bilen, mehirler bilen bir şekilde. Lakin bunda Allah etkilerini unutmazsa gerek. Allah Teala'nın bir güne deyip tanısadı, bir şey deyip etmese. بل حتى جوز الفقهاء إذا جاءك غير مسلم والمرأة غير مسلم يعني كلاهما غير مسلم وأراد من الإمام أن يعقد لهما عقد النكاح يجوز. Hatta indi valimler etkenler ki Müslüman değil ilmilen kadın değil, ilseler değil. Müslümanca nikah hukukuda onlarda da nikah hukuku yarı değil. Yani Müslümanca nikah hukuku eğer bir de kadın da Müslüman olmasalar hem nikah hukukunu sorarsalar değil.
يعني نعقد لهما وغير مسلمين نعقد لهما عقد النكاح على فقهنا. هم üzülüşse eğer Allah sorarsalar üzülüşse Müslüman nikah okuyabilir. لكن إذا أراد الكافر أو غير المسلم أن يتزوج المسلمة هذا لا يجوز أن تعمل العقد. لكن إذا Müslüman bulmayan İran Müslüman kadın kızın olan nikahlanabilirse bu bütünde ruhsat edilmeyi hem dürüst bulmayı. Müslüman değil, ilge Müslüman kadın kızın bir uyarı. فالناس بعضهم يسأل لماذا المسلم يتزوج كتابيا لكن المسيحي لا يتزوج مسلما لماذا؟ Bazı kişiler soruyor, işte dedi, Müslüman İran'da Müslüman kul kadın alıp ayarı, Müslüman kadın kızlar, Müslüman kul ilgi yaşamı yaramaydı. السبب أن المسلم إيمانه أعلى من غيره. كيف أعلى؟ لأنه يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يؤمن برسالة عيسى، يؤمن برسالة موسى. يعني نحن المسلمين نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن عيسى رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن موسى رسول الله. إذا نؤمن بالرسل كلهم، لكن الآخر يقول لك أنا أؤمن برسولي فقط. إذا من الأعلى إيمانا؟ المسلم. Müslüman bittiğinde imana boyunca varlıklara Müslüman doğru kişi yaparlarında çünkü Müslüman kişi bittiğinde Muhammed Aleyhisselam'da şana hem başka peygamberlerde de İsa peygamberlerde de şana Allah Teala'nın ilişkisi kendine Musa peygamberlerde de mesela bittiğinde Hristiyan dinin ya ki Yahudi dinin tutuşu o özünün peygamberlerine şana başka peygamberlerini tanımayı şu sebeple İslam dinin tutuşu kişi imanı boyunca şanlığı boyunca üstünlük فالمسلم حين يتزوج كتابية هو أعلى منها إيمانا ويؤمن بدينها ولا يؤذيها ويسمح لها تؤدي مناسكها وطقوسها. Müslüman Hristiyan kadının olsaydı o üzerinin dininden tutar hem de kadının dinin tuturvada kıymıydı, mecburilemiydi. لكن إذا كان الزوج غير مسلم والزوجة مسلمة هو لا يؤمن بدينها ممكن يؤذيها ويمنعها من إداء العبادة أو ربما يجبرها على الكفر. لكن إذا إير مسلمان bulmasa ve kadını Müslüman olsa o evliliğinde Muhammed Peygamber'ini tanımayı yani o kadının dinini tanımayı şu sebeple bu anı bitinde zulüm kılırlar mümkün, direncetirgen mümkün şu sebeple de Müslüman kadının diri yaramayı بعدين هي المسلمة أعلى منه إيمانا كيف تكون في عصمته وهو أقل منها إيمانا. Bütün Müslüman kadına dini boyunca, şanlısı boyunca üstünlükle bütün bu yerinin kulu aslına kire yani dine tüvenrek olan şuna göre de bu dürüst olmaydı. ربما يعني أحد عنده مثلا يحب يسأل سؤال sorularımız نأخذ الكلام كله. Hazretler dileklerimiz يعني أنتم بأهلكم هنا يعني سافرتم أو تسافرون في أنحاء العالم نعم أنا يعني كنت في ماليزيا مع عائلتي وفي الآن في الأردن مع عائلتي لكن هنا بعد لم أستقر. Vaylardan uçup birdim Malezya'da da, Yordanya'da da, lakin bunlar da yanıltıp bulunmadan, tekrar sıvırlar, uçma kirayla yanıltıp bunlar tüplenmedi. Ebu Hanife Hazretleri bir valim içindeydi. Onun ortaları beslemese onun boğazında onun ve gerisi olan kişiler. Niçin mesela sizin yolunuzsa, niçin mesela böyle bir gülersin? لو كان مثلا الإمام الشافعي وغيرهم يعني كانوا تلاميذ أصحاب أبي حنيفة هذا يعني مستقلين. لأن الذي يبلغ درجة الاجتهاد لا يجوز له أن يقلد. Çünkü uzun müştehid derecesine erişken halim kişi başka halimge yeru iş bulmayın.
يعني عندنا شروط معينة بأصول الفقه للمجتهد، إذا توفرت فيه الشروط يكون مجتهدا مطلقا ولا يحق له التقليد. Şeriatta şunday şartlar var. Kişi müştehid sanadır, işin üzerinde Kur'an'dan لم يستقل بمذهب لأن لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد. Mesela Abu Hanife'nin okuşları olan dedi Muhammed, Abu Yusuf gibi, lakin onların ayrı mezhebi yok. Ne için ayrı mezhebi yok? Çünkü onlar şu müştehid şartları bütünüsü de onlarda bulmadan. Şu sebeple özü ayrı mezhep düzü olmadan. Müştehid derecesine erişmeden. حتى ذكرتها الآن في الفصل، حتى الإمام الشافعي جاء من مكة إلى بغداد، وأبو حنيفة كان طبعا ميتا، فصلى الصبح في جامع أبي حنيفة ولم يقنت، والشافعي يوميا عنده قنوت في صلاة الصبح، بل وإذا تركه يسجد للسهو. قالوا له كيف أنت تقلد وأنت مجتهد؟ قال لا، هذا ليس تقليد لكن تأدبا مع صاحب القبر. Mesela rivayet edilen İmam Şafii gittiğinde Bağdat'taki geç Abu Hanife meşidindeydi, kabri yanında meşidi. Ulanınca şu meşitte namaz kılanda irtengi namazda Şafiiler unut kılarlar. Biz bütün namazında var. Onlar her irtengi namazda da dua kılarlar, bu güderip. Ama şu Abu Hanife meşidinde vakitte İmam Şafii unut kılmagan. Şundan ondan sorağanlar diye, niçin sen unut kılmışsın irtengi namazlarını geç? Sivil üzüm müştehid, nişab Abu Hanife'ye iyeresin geç. O etken değil, min iyeri sebeple değil, hürmet yüzünden, Abu Hanife'nin hürmet ettiği yüzünden unut kılmayın diyen. Yani bu indi Abu Hanife mezhebine iyeri değil, belki hürmet yüzünden diyen. Mina sabah. Na mina gül burası bir sabah. Ali radıyallahu anh'ın ismi bilen şehitler barlığa ki yani şehitler ana oylular, ana zurlular. Bana anın neydi yığıntısı var. Ali'nin bu Üzerine yani ma davru Ali radıyallahu anh ki شيرة يعني في ابتداء شيرة يعني هل له الإمام علي لو قام من قبره الآن لحارب الشيعة وذبحهم. أجل إمام علي رضي الله عنه ترصالي ترنسالي ووزدي شيخنا رفض الصوشري لأنهم أساءوا إلى أهل بيت النبوة. Çünkü o şeriler kesinlikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nesillerine zulüm kullananlar, ziyan getirenler, maşarlık işlerine. كل الأعمال يقومون بها هي موافقة لمبادئ اليهود. O şeriler yasaran her bir işler değildi, Yahudilerin usullarına negizlengen. لأن أصل الفكر والمذهب الشيعي أسسه يهودي. Çünkü en birinci olur, Şii mezhebinin varlığa kiluna getirgeninde fikirlerine varlığa getirişi aslında o Yahud. كان شخص اسمه عبد الله ابن سبأ من اليهود في صنعاء في اليمن. Şii mezhebinin içinde fikri varlığa gelgen, nigiz salgan Abdullah ibn Seba degan kişi Yemen Yahudilerinden. فجاء إلى المدينة في زمن عثمان بن عفان. Osman radıyallahu anh vaktinde o Medine şehrine gelgen. ومنافق أظهر نفسه أنه هو من أتباع الإمام علي. Uzun da münafık olsa da Ali radıyallahu anh'ın yeşilleri, dostları diye üzüm tanıtkan idi. فجمع الناس إلى أن قتلوا الخليفة الثالث في بيته. Hem bir de uyuşturulan kişilerin cihan hatta indi Osman radıyallahu anh'ını bitirgenler idi. Şu türküm. ثم أثار الفتنة بين المسلمين. Bu sebeple gidildi Müslümanlar arasında fitne uydurış varlığa getirgenler. ولذلك إلى الآن المذهب الشيعي عنده أفكار من الفكر اليهودي. Hem hazır bu vakitte haddinde şu fikirler Şiilerinin vesaire fikirleri şu Abdullah ibn Seba'dan gelen Yahudi'den gelen fikirler şunu devam eder. يعني أضرب لكم مثال بسيط. مثلا اليهود ليس عندهم الربا حرام، كذلك الشيعة ليس عندهم الربا حرام.
Mesela misal endi Yahudlar ribani haram qilganlar bitindi, rostовщество ular ham şer'i meselelerde de şulay. Riba fıratsın haram sanıldı. مثلا عند اليهود الزنا والجنس عندهم حلال مباح لأي امرأة لأي رجل ما في قيود. لكن والشيعة كذلك عندهم نظام المتعة يستأجر المرأة ساعتين ثلاثة وتذهب إلى رجل آخر. Yahudlarda kebekli şehirlerde de bitindi. Vakıflı şerikat degen eybir var. Kim bilen kuşula batileseydi, şunun bilen kuşula yani bizde zina sanılatırlan eybirler, onlarda ruhsat ettiler. وبعدين هم يعتقدون أن الإمام أعلى رتبة من النبوة، يعني الإمام علي أعلى من النبي. Hemin dağlar mesela eyteler şulay yok, imamlık indi, sultan, halifelik indi, peygamberlikten üstünürek deyip, şu an kurede olan imamlarını peygamberden üstünürek kureler, hem ama yerini mecburi sanırlar, imam yerini. وهم يعتقدون أن النبوة كان على جبريل أن يأتي بها إلى علي، لكن خان الأمانة ووضعها لمحمد. Hem Yahudlar kebek olar şulay yok indi, Cebrail ferişte Allah'ın emanette hıyanet etken, Gali'ye peygamberliğini uğruna Muhammed'e getirgen diye beyteler. فلذلك يعني أفكارهم ومن غير أنه يلعنون الصحابة ويلعنون أمهات المؤمنين ويقولون بنقص القرآن. Hem şulay yapıkinde Allah'ın fikirler. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hatınlarını lanet kılalar, sahabelerini lanet kılalar, şeyler. Hem Kur'an'ın ilginde bu ulu Kur'an bugün Fatıma Kur'an'ı bulgan deyip eyteler. Şu fikirlerin dalarını İslam dinine karşı. ولذلك لابد أن يعني تحذرون منهم من تحركات. Şuna göre onların fikirlerinden saklı gerektiğinde, onlar indi kubrak siyaset, politika bilen kareler gittiğinde, Amerika'ya karşı değil, ne gibi Müslümanlar arasında. Şuna göre onların şu fikirleri İslam dinine karşı Yahudilerden iletirler. Şuna göre şehirlerden onların fikirlerinden saklı gerektiğinde. Kitaplar çok şahane, hazır vakitte Rus dilinde onların kitaplar çok şahane, İslam dinisi aslında. يعني عن ترجمتكم كم سنة لكم وكم زوجة لكم وأولادكم كم يعني أنا عندي 10 من الأولاد، 5 ذكور و5 إناث. يكون بلان بردي بيش ملاي بيش قصدي يعني كم حقوقكم؟ كم يقدرون يعني؟ نشي يشتي بالسطي ها 55 إلى 65 أصح. 65 وزوجاتكم يعني زوجة واحدة؟ عندي زوجتان، واحدة هي طبيبة نسائية دكتور والأخرى أم بيت. İki hatının vardı, birisi tabip, vraçtı, ikincisinin de yüreğinde, dama hazretleri. Birisi vraç olur şey. الشيخ طلعت تاج الدين هذا أعرفه صديقي من 20 سنة، هو في أوفا. قال لي عندنا نحن التتر من يتزوج تترية يدخل الجنة. طبعا تاجدين hazretleri bir 20 yılda bilemanadı. Neydi? Kim Tatar hatun alsa o da cennettekiler bekler. Yani قال لأنها قوية وإذا صبر عليها يدخل الجنة. çünkü o günleri patladı. Kim sabır etseli Tatar hatunlar da şu an böyle cennettekiler. Şöyle bekler. Tatar'ın da bir şeyler olsa. يعني وإخوتكم وأخواتكم. نعم، احنا 6 أخوة، كلهم مفتون علماء، عندهم شهادات عليا، بس الذي أكبر مني هو مفتي وقتله الشيعة في بغداد. Biz 6 ilk doğan değil, bütünümüzde müftülerinde, şu valim kişiler, ama ağabeyimde değil de şu Bağdat'ta öterildi, şehitler öterildi. Soğuşa
فكلنا يعني والدنا أنا عبد يعني كبير عبد الملك عبد العليم عبد الحكيم أنا عبد الرزاق عبد القادر عبد الله. كله عبد لكن كلنا ليس في العراق لأنه نحن يعني نمثل السنة والجماعة في العراق. فخرجنا لي أخ في قطر أخوة اثنين في الإمارات واحد في الأردن يعني ما كذا. العراق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بالطرق بالتركيا العراق بالرزق وما هذا العراق ثاني شو كيف ترى يعني سمي ما نعرف ترى مش أنا كنت ماسك كده واشنطن بركي عشان بتربط عندنا مثلا مدارس حكومية للأطفال مثلا. احنا عندنا مدارس حكومية ومدارس خاصة لكن أيضا بإشراف الحكومة. مثلا كيف تربي أولادك؟ نحن من الصغر طبعا نحفظهم القرآن نعلمهم الصلاة وفي المدارس يعلمونهم الصلاة ويحفظوهم القرآن. بس إذا درس القرآن والقرآن نماز القرآن هم مكتب تدا أولادنا نماز إلى نماز يعني درس إلى نماز إلى يعني دروس الدينية في كل المدارس موجودة القرآن الحديث الفقه في كل المدارس. بدن وقوي الدار النظري مكتب تدا ديني وقوي الدار بدن سنة